Office Jong District Social Welfare Office DWSO, Southwest Khasil District Badka District Sanka for Empowerment of Women DSHEW Southwest Khasil District Menda ka Praderik Luber Anjabsan kala rakhe iaka sngi Kyrpang jongki Kynthei near International Women's Day Arhajabsan kabade halor kapang accelerate action to collectively forge a more inclusive world for women balapelong hapo jongka Saint Vianney Auditorium Maukerwan. Hagani ka sngi uba B Maulong IS Deputy Commissioner ka Southwest Khasil District kum ukongsan bat ka kong Dr. B Marwin Vice Principal jongka Snaps Im College Maukerwan kum ka sembut kongsan ki weidie ki bledon lang kilong na do uba E Taryang District Social Welfare Officer DWSO Southwest Khasil District ka kong M Areng Sub Inspector Jongka Women Maukerwan Police Station Kokong Indari Akor Thaba Child Development Project Officer CDPO IDCS Southwest Khasil District Ki Asha Ki Akanwadi Ki SHGS Lembat Ki Wede Ki Blasha Khot Ngobha Ban pinchet pinchangan shushu yakani ka program la yo ru ka jingrwai na ka samla lapriang nongsi ka program Kyrpang no samla wan kupar lingdo usamla ubadan ka jingduna hagi department ka jingshaten rai na ka kinjo shaprang village organization bat ka jingrwai niki asha haga ju ka sngi kum shibenta jong ka jingpenkun ya ka jingrakhe lekhmen jong ka jingdap shiposnem jong ka beti bajao BBBP ba lasdang ya ha usnem arhajar khatsan arhajar arpusan la yoru ka jingsam ki khusna sha ki nongjob ha ka jingyako mare marathon bat kumju ru sha ki thei yele kai kinjat bol beyond the limit, you have to take at least some medicines because of your headache. Then, not only we have to take a sleep, but when client
yarak lem yang Kynthei ibadang ibompat te puno bakit ability 80 jing mentoy baka sarkar ka ay ite jing mentoy so many jing mentoy ibaka sarkar ka ay tamba di kanre ina di tama kini asya in DSHG tekis ikilong educate kilong iba kilong literate ba ngomong kilong educate Sni baginya kenal orang yang jingphieng jingta Kynthei bagi haban kenal bagi Kynthei di ba kilong bokongsan hakim salang bokongsan ada yang kesan di maki bukan dulu ada yang salang di maki baru di resort supaya ada yang kesan di nanti orang kenal ini nampak dan kata lagi di ini yang ada video bukan video status ini sini badan bawah cancel not pada Women's Day cancel not International Women's Day Kynthei bawa kita sama Kynthei tinggal apa experience sense ada apa yang kita bagi pun benda ni dan kawai tentang sini dan kawai tinggal saya betul video beli kalau kita cancel not International Women's Day habukut yang nama para Kynthei ikut ibadah pun kiki tenang di bahasa dari komunitas every day kemudian kemudian bawa menewa kali kemudian iaka celebration jadi modus bagi recognize ketika seni di kibun dulu ki Kynthei ki baya syambun ki jige bagi hanya dan ki jige kon ki jige le jige bajungi te haka percaya benda ini dan bom bagi negara rikasi janjian dunia state dunia makanya punya materialnya kajulong automatically kata tradition itu burung Kynthei dari karena itu pernah menakut betul juga karena penanganan karena menang di bulan Desember langsung one mereka conference for Kerala British man come Kynthei British gender bias British man women's rights no the bon ki state patah kali jongiru bagi Kynthei kisah level kan ki sya yurat ki sya wan baje si ko ko menela bon pela patai buat ni yang polisi lomba buat ni macam ni society ni ki bon berki case under reported kila ban ki ba domestic violence ki baja habo ki kisah mereka intip kampau sama ti benin ko ini ki program ini dan ini kom di lawyer ni dapat ki bon bagi an ki beda Kynthei kemudian menen ketika kecil atas asal action sebenarnya sibuk bagi Dr. Kynthei lah. I really elaborate explanation yang ada theme. Antara ke speech ini beroi keladish kuno kami ada theme. Tengah dia kata, kian dan jingada dan skim sorkar dan menai kau di mari dan kau yang batai detail lah. Ini di skim sorkar dan tentang Ophis Kemudian kasong sahani belum itu kami ini berarti ini berlerai ini berangkat